Bieraħ is-sedja ħarġet press release wara li dar artiklu fit-Times of Malta, il-gazzetta bl-Ingliż, intitolat Speaker's Abstention has brought law of the jungle. Kienet page paġna 7 Times of Malta. Ħarġet press release bid-dettalji kollha dwar il-motivazzjoni tal-vot tiegħi f'dik is-seduta tal-Kumitat dwar l-Istanza Sfaj Pubblika. U tibt it-Times ovvjament biex ikolli right of reply. Ovvjament il-right of reply ma tidhirx li ġiet, jiena qed nagħmilha ċara illi it-Times għandha obbligu illi ġib tirrapporta kollox, lem jew law, ma nistax għadina, insomma, mhux qed noħu sorpriża, ma hekk għandu jkun ir-rapportaġġ li jkun hawn rapport. Ħaġa waħda biss ngħid illi jiena tajt il-motivazzjoni fil-PR, fil-press release tal-vot tiegħi kif kien. Ħaġa waħda li s-seduta l-sedja ma tagħmilx, jiena żgur ma nagħmilx, Anġlu Farrugia, illi nivvinta xi vot u nżidu mal-voti. Bħalma kien ġara tentattiv fis-seduta 217 ta' 6 ta' Mejju 2010. Qed ngħid hekk għaliex min għamel rimarka inserta jaf dis-seduta sew dik nar li saret il-vot dik is-seduta. Jiena nerġa' nissolliċita lit-Times li jista' jkun ir-right of reply jġibha kemm jista' jkun malajr.